hapa katika hii eneo nikiwa sina ukaribu sana kwa muda, ila nilikuwa tu nimeenda mapumziko kidogo, lakini ningependa kuwaambia kwamba mimi kuna vitu zingine si za kutegemea kama binadamu, kwa maana binadamu kila muda atakuangusha, binadamu kila muda atakulaumu, binadamu kila muda atategemea, atatarajia kukuongelea mabaya. Wewe mwenyewe kama binadamu utamsaidiaje jameni? Nimeona wengi ambao unaishi na mtu vizuri, unamsaidia kulingana na uwezo wako, unajitolea binafsi kwa akili zako timamu, unamsaidia, ila baadaye sasa ile usaidizi yako inakuwa kifaa chenye makali marefu sana cha kukupiga na kukukamazisha na kukusemea uovu. Nimeona wengi, mtu amechukua mwenzake akiwa hospitali, bili ya hospitali ikiwa imewashinda, ukailipia ile bili ikaisha. After bill kuisha, ile mtu anarudi nyumbani anaanza kusema, inabakia maneno kuwa huyu fulani na fulani anajua kiini cha ugonjwa wangu, fulani na fulani ndo wanajua chenye kinanisumbua. Jameni, binadamu ako na wema gani? Mwenye unaishi naye tu kwa hiyo wakati, ukitoka hapo basi wewe sema mjui, tukipatana tukitoka